kua tīmata etahi o ngā uri o Ngāti Whātua o Rākei ki te ātete atu ki te tarahiti o te iwi. Hei tā rātou, kua tīmata te tarahiti ki te hoko atu i ngā whenua o te iwi me te kore whakamohio ki ngā hapū, me te kore whai whakaro ki ngā wawata whare o ngā uri o Ngāti Whātua. Anei rā ngā hua o te rangahau, Crystal Lee Brown. Kai te whawhai tonu rātou. In Takaparapa, Bastion Point, what did our people stand for? To not sell our lands, to get our land back. And what, they're going to turn around and sell? Our past tupuna, the legacy they've left behind, if we don't live up to that legacy, who are we? E ai ki ngā kaitohe nei, kua timata a Ngāti Whātua o Rākei ki te hoko atu i ngā whare me te whenua anō hoki. We're opposed to any sale of any whenua in Ōrākei, particularly when our trust, Ngāti Whātua Ōrākei Trustee Limited, are saying that these properties are surplus to our needs, and with over 100 whānau on a waiting list, housing waiting list, we don't believe that that's the case. They're selling homes to buy more property on Kupe Street, which I think is the only piece of property that holds any historical significance to us, when at the end of the day the whole of Ōrākei, the whole of Auckland is of great importance to us. Hei tā rā meka, koroa nei ētahi o ngā whare i Ōrākei, e noho wāte ana aha kua te maha o ngā uri o Ngāti Whātua, e noho ana I roto I te kāinga koretanga. I want them to do these homes up that are boarded up, so that whānau out there that want to come home can move into these homes now. Today from a next door neighbour, she said 2 years, this place has been vacant. Well, why couldn't we put whānau in it? Hei tā Phillips, ingana rātou ki te whai whakautu engari auare ake. We're being ignored by the trust, proceeding with the process that they've started. They started a couple of weeks back, their first open homes. They've offered those properties firstly to hapu members, and after a 2-week period where hapu members can put in their bid for the homes, they're opening it up to the general public. But we don't know of any whānau hapu members who are living in Ōrākei here at the moment who are going to be able to afford properties like these. Hei tā te toi hau o te runanga a iwi o Ngāti Whātua, I whakatau rātou kia hokona ngā whare ki te kohi pūtea, hei whakaea I ngā whainga o te iwi. Engari mo tēnei wā, ka noho tārewa te kaupapa I te mea, kai te wanga ētahi uri I ngā whakaritenga. Ka tūhe hui a ngā wiki e haere ake nei mo tēnei take. Crystal Lee Brown, Te Karere.